Kada je pre 17 godina dvoje učitelja u okviru đačke zadruge jedne osnovne škole u Čačku objavilo prvo izdanje radne svetske Pčelica kako bi pomogli učenicima da što bolje savladaju gradivo, niko nije ni slutio da će to ime postati sinonim za renomiranog izdavača literature za decu. Kako su se nizale godine, mi smo razvijali taj izdavački plan i program, tako da sada Pčelica ima veliki broj izdanja koje obuhvataju oblast od slikovnica, bojanki, crtanki do ozbiljnih književnih dela za decu i domaćih i stranih i savremenih i klasičnih, do enciklopedija, priručnika i razne druge vrste monografskih publikacija. Pčelica je proteklih nekoliko godina pravo na svoja stvaralaštva ustupila izdavačima iz drugih zemalja. Da pomenemo Kinu, ali isto tako izdavači iz Češke, Poljske, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Slovenije, čak i sa Islanda. Tako da i ove godine imamo pripremljene sastanke, to su poslovni isključivo sastanci, takvog je tipa sajam, tako da se nadamo proširenju saradnje sa Rusima, Italijanima, to je već napred pripremljeno i prosto idemo jedan iskorak i izvan naše zemlje, jer mislim da smo u toj dobroj porodici, dobrom društvu najvećih izdavača svetskih za decu. Udruženje za kreativnu industriju Privredne komore organizovalo je 40 sajmova u inostranstvu, na kojima je u okviru Nacionalnog štanda Srbije nastupila većina domaćih izdavača. To je prilika da izdavači kroz Privrednu komoru Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja izađu na strano tržište i prezentuju svoja izdanja. Redakcija Pčelica sada se priprema za nove sajmove i radi na novim naslovima koje će ponuditi inostranim izdavačima i autorskim agencijama. Za televiziju Pink, Miloš Lukić, Glas Zapadne Srbije.